Kıyınçılık çok gördük. Подвалда жатtık. Имана турбан тагында жатtık. Бір қылдап үйлап айттым, ата ойлам кетсін, мен сіздің қызыңыз болғым келеді. Не болып періште қалып қалдыңыз, ата? Endi uydagi үлкен odamning kelindari satar bo'lib qoldi. Атау! Атау! Келіңіз, атау! Қандайсыз, жақсы? Атау! Күттіңіз бе? Мен де шақырдым, атау. Келдік біз қонаққа. Не қаптыңар еле, ата? Үйшіп қалсыңыз ғой, қолыңыз қараңызшы тоңып қаптыр. Мына монты киіш керек та, Сұлтан ата, сіз мықтысыңыз. Атаңма да киіс қойып белеңіз. Bir 1998 yıl Boşnan Biyak'a kelgem Bişkek'e. Şundan beri bakarat kötü oldu. Bari çok eline kılıp. Boşki bazarga bari aldık. Kegiyin ucum bana izdaçka açılgandaki izdaçka getap çalıştı başladı. Kıyınçılık çok gördük. Подвалда жатtık. İmana turban tagında жатtık. Bari çok болып bana ahırı şunaka жерге келіп қалдық та. Ушул атаны кантип жолуктурдум деп сурасаңар, ушул атамды биринчисинде Султан деген атада эште отуруптур, мусорный бачок жакта акча сурап, мен жүрөм чыдабай, таксиден өтүп баратып токтоп, таксист шок бойдон калганда так бетке өтүп туруп эле Султан ата экен, аты сиз эмне отурасыз биякта, десем, атым Султан, мен балдарын таштап кетти деди. Аны мейли деп жардам берип, кийим алып берип, тамак алып берип, сүйлөшүп калып, анан эртеси күнү ошо Султан атаны издеп келдим. Анткени реквизит ташыкканга туура келди да, жардам берем депчи, арендага чыгарам деп. Анан Султан атамды издеп жүрө эле бул атага жолугуп калып атпаймынбы, ушул ата отурган местода элечи. Анан ата, сиз каяктан болосуз, ушинтип иштейсизби десем, ооба, мен баклажка ташып иштейм дедиңиз, ата, туурабы? Анан аябай жүрөгүм ооруп, чыдабай жөнөтпөй келиңиз деп, кичине болсо дагы кийим алып берип, бутун жылытып, то есть анан тамагын алып берип сүйлөшүп калдык. Атам өзүнүн жөнүндө айтпады, анча мынча. Башында сүйлөшпөй аткан, анткени атам ага чейин ушу турбалардын арасында жашачу экен. Аябай үркүтүп коюшуптур, мындай адамдар, эштеги уличный адамдарчы эме кылып, бомждар, мындай ачык айтканда, тебип, уруп, сабап, тамагын алып коюп. Анан биякта ушул азыркы учурда жашап аткан байке менен таанышып калдым. Артынан өзү айтпай аткан каякта жашаганынчы, мен артынан ээрчип атып, андап атып таптым да, Султан атам артынанчы. Анан аябай сүйүнүп таап алып, ошо видеодон көргөнсүңөр болуш керек дейм да, ошо Инстаграмданчы. Анан бияка келип, аябай сүйүнүп атамды таап алгандан кийин Эрмек байке менен таанышып калдым. Ушул жакты карап атканына көп эле жыл болуптур, азыр өзү келсе айтып берет болуш керек. Эрмек байке ушул аталарды ушу колунан келишинче ушундай көрдүңүздөр да, мондай кылып үй салып, кичине болсо дагы тамагын алып келип берип, мындай посудаларын алып келип берип, төшөктөрүн алып келип берип, карайт экен да, атадай болупчу. Анан ушул айтып берип атпайбы Эрмек байке, бул ата көптү көргөн ата, негиз Алтынай, эште калган, турбалардын ортосунда жатчу, аябай коркук болчу, бияка алып келерде деп ыйлап айтып берди да. Бул атам бирок жүрөгү таза, эң негизгиси, жумуштун баарын жакшы кылат, аябай эме деди да, мындай трудоголик. Орчу айтканда, аябай ушинтип жакындап таанышып калдык. Атам анан дагы ресторанга алып барайык деп, ресторанга эч өмүрүмдө барбадым деди. Жүрүңүз деп, жанагы суунун үстүндө Этилер деген ресторанга алып бардым. Аябай башкача болду, сезими мынтип прям тегерек-чекен карап, кызыгып, ооба, анан аябай кубандым, ушу эмени эмоцияны эме не могу передать да, прям ыйлап жибердим ушу атамды көргөндөчү, ушу башкача болду да, биринчи жолу барып атат да. Анан ата, өзүңүз жөнүндө кичине подробныйраак айтып бербейсизби, эмнеге мындай болуп калды десем, ажырашып кеткенде мен ушул сынып калдым кичине деди. Анан 2 балам бар деди, 2 балам мени эшикке чыгарып салды дейт. Эмнеге чыгарды десем, келиндерим мени баттырбай койду дейт. Ушундай болду ата? Атаңды чыгар, көзүбүзгө көрсөтпөй деп эле ачык айтып берген да, ушул эмелери бар, видео роликтерчи. Аябай бир кылдап ыйлап айттым, ата,
ойлам кетсин, мен сиздин кызыңыз болом дедим. Чын колунан кармап, тишин алып бардым. Дагы жакшы жактарга алып бардым. Көп нерсени тарткан жокпуз да. Телефон алып бердим ата, өзү видеодон көргөндө тележка алып бердим. Ушул мечтасы болчу экен да. Бактияр Игиталиев ата аны өлдү катары бардык базадан чыгарып салгандарын, эми паспортун ала албай кыйналып жатканын айтып кейиди. Дээрлик 10 жылдан бери көчөдө күн кечирип жүргөн Султанмурат Тасмаев жашап жаткан үйүн бирөөлөргө тарттырып жибергенин айтып отурду. 5 баласы бар экенин, жубайы каза болгонун, балдары өз турмуштары менен алек экенин улутунуп айтат. Özgün rayonunun Karaoğlu ayılına bir üy salgan edem 12-14 yıl. Anı bir bet kalın biri beni 2013 kestirici verip 5 yıl oldu. Ben arızlarını 1 yılda söyüp ettim, 5 ayda söyüp ettim. Oşa üydü, men yok, eyle olgan. Afarız eti oldu. Men barıya koydum da. Afarız et birem, men şu açayın, men nemem jetpeydi akılım. Men ölgöndüğüm turalı. Emi bol bolsa, ıspravka da, kölük. Valisanın zaklüçeniyası bol bolsa, bu üy negisi men çoğun atam, bana salgan üy 71. yıla. Men bir ruhu olçum. Ananem, anı menden de yemek etken kemçilik. Ve kırgıçasına kıl 50 çakırı bir koysa öyle tülü kıl buranı okturan üyü başta salıbayım bu. Men al öz jıgılık olgan üyü olçuk, gün basça. Men oşonu birinci afarız etip alıp turup, ondan keyin başlasam bolmok eken da. 50 жаштагы Саламат Курманбеков буту сынып ишке жараксыз болуп калганын, эми пенсия алуу көйгөй болуп жатканын айтты. Буга атанын шаарда каттоосу жок болгондугу себеп болууда. Kurmanbek, özüm doktorlarım, Torkent ayından buram. Şu 1 yıl 6 ay oldu şu bütün sındırın alma. Bütün bir kaptalım temir, 10 kaptalım, sol kaptalım. O sol hükümetin yardımıyla bekar ceza verişti, temirci bekar salıp verişti. Hiç kanday yardım meslekten yok oluyorsa, şartımı açtım o sol, şartta bekar salıp verişti temirci. Hem o sol kayta barıp görünüp, kayta usul temiz aldırganга hiç kanday şartım yok. Ondan pensiyaga döse biröler tanış bolup çıkarıp veririz baykeşke şu meriyadan yardım bulup döse meriyad istegen kişi olsa da. Ana usul pasport arkalı dokumentleri ötközken. Barıyla öttü, barıyla bitti. Şu bilemenini yaşağım, hatta pratikamiz gereken de odat da. Ama bilemenini yaşağım ben bir yakta şimdi bir soğanım dele yok hiç kim. Yok öyle çılgın. Bunda soğanlar var. Hiç kim gönülden beklemeyin, alarga caldırağım dele gelgen yokum. Ötürgüzü koyuyor, kayta çıkarıp koyuyorsun. Depteli aytıp gördüm bir okun hiç. Özüm azı bu vaktulu kuartiyede turu atmına anım ben o 20 yaşında bitet kuartiyedemde hiç. Annem kanday öyle olup bilmem, görüyoruz. Özüm azıcık usul ay içi orup kaldım da burada çıkıp içine götürüp dayday sıra başa ta alıp verip koyalım. Hani usul vakti azıcık kıymıl değil ben bir bütün işte ötüsü. Менин да башыман кыйынчылык күндөр өткөн деген Эрмек Асанбеков 5 жылдан бери үй жайсыз, кароосуз калган адамдарга өз бетинче колдон келген жардамын кылып келет. Тагдырлары аянычтуу бул аталарга эч болбоду дегендей жакшы мамиле керек дейт ал. Кышында көпчүлүгү ушу сууктан өлүп калышат да. Ишкен жегендери муздак болуп. Мен колуман келишинче ушу кичинекей ишканам бар болчу да, ушул жерде ушу жерге атайын өзүнчө баш калкалаганга ачык асманда калбай деп ушу балдарга, адамдарга, көчөдөгүлөргө жардам берип атам да. Анан колдон келбей атат, кичине бир аз финансы жагынан кыйынчылыктар болуп кетип атат. Анын үстүнө азыр ошондой адамдарды аябай көп да биздечи.
билинбеген менен мен ушулар менен аралашып иштешкенден бери көп билем да, ушу шаарда өзүбүздүн Бишкекте эле канча адамдар бар экенчи. Аян уштуу шартта күн кечирип жаткан аталар жардамга дали болсо муктаж. Алар убактылуу жашап жаткан жерлерин жылуулатып, кыштан аман эсен чыксак деп тилеп отурушат. Буга байланыштуу кайрымдуу элден колдоо күтүшөт. Гүлзина Каныбекова, Нурбай Самырбек уулу, Борбордук телеканал, Бишкек.